Kajing penlong ya kajing yatem jing ruai hapdeng khandailat kalapan kulmar bat penwit yaki patba nonglet nongwan bat kumju yaki kali kamai ki bakit beriau kaleng kasor shalong. Menta kasau tarik risau arhaja arpaulai kasor karjala kalapan long ya katamasa ruai kamikalia grassroots music project ha khandailat naduk kapor san baje janmien. Layi i baka surok bayat tawyar shiteng kapung pelun ha khandailat lakhang banyat bat baro ki kali lapanyat bet tangsha surok banmi shapigasas hotel. Yaki kali ki baap kit beriu omsha syu banyeng bat ki pulit ki lapayat wud ki katu katne ki nongnya taksi kamai ki laong bakan baha baka sorkar kan penlong ya kum kani katamasa syaka jaka bakham kelut kum syapulo ban om penthut ya kalet kawan ki patba. Bisa beda benar ada banyak mana? Bisa beda. Sisa langsung beli ini. Yang Di pesenjal. bersenjata dan rakyat yang kelihatan ni bat langsung bat yang batakan baik apa yo dan ni tangsan ribu dia yo. Bangku pesenjal lah keluar bangku beli. Nah lah keluar lah kelihatan bat langsung bat ni gram bat lagi lah orang kemai bat elak long ni lut balapan. Tapi dia nomor kapun tu dia Oh tadi kata di kayak yang kama jungi luka tai sama tektang nyok ban yang lagi stan di bangi yang mengasni. Kastan laban lo kado, kastan nomsong lo kado, kastan jongi la imkra nong temai lo kalado lut. Nyok yang ni tang santi ni. Jadi insyaallah dai ban le ijaba jaka balong kulut. Kum 10 kila ban le dai kini kijat program. Lai hang ni tele nama kani ka jaka kalong ka jakaวันโยวันฮัดที่บริเวณเทียดพินุกิจิงเทียดเนียมใต้ก็ได้ลุดนังนี่นำหมดพันนาปีตั้งกับโลกขลักใต้kalau tiba ayat ni masih mi ayat habis habis naik ju tidak rasta tahu kapun wet na dia Uwit kali kata kamay ini, uwit sa papalat, tapos senjar niyo siyo, kablok kapo, senjar sa kablok. Ide ban pelong ya gini je program bakam he ke desa way bak jaga. Puloy ay kablak ay jaka, sahih. Tapos ay tapos sidur kablok sudah, so pelong sa kumde, wan bibi si tapos ring to lang sudah. Tapi ba kayak kamay, sa kablok ay, Jaga yang lumna. kaya lumdan siyo.